Ne hoko mai ki hataimi, ne mole ai foki moe amanaki. E lahi e peau, e hake fuku mai ki wakani. Kana ane I whamei he langi, o e ki wakape o kumooni. O ilo ai a sisu o e kapite e wholauni. O ilo, o kulau ilo I koe koe turi. O turi o kai, o kuge nau ki mokule koe I e matani. Aleluia, e ia I he kumamai, o ka mama ku ata mai. O kulau ilo I koe koe turi. Kana ane I whamei he langi, o e ki wakape o kumooni. O ilo ai a sisu koe kapite e wholauni. O ilo, o kulau ilo I koe koe turi. O turi o kai, o kuge nau ki mokule koe I e matani. Aleluia, e ia I he kumamai, o ka mama ku ata mai. O kulau ilo I koe koe turi. O kulau ilo I koe koe turi. O kuge nau ki mokule koe I e matani. Aleluia, e ia I he kumamai, o ka mama ku ata mai. O kulau ilo I koe koe turi. O kulau ilo I koe koe turi. O kuge nau ki mokule koe I e matani. Aleluia, e ia I he kumamai, o ka mama ku ata mai. O ka kole pe ke u hufanga I he ngahi whakatap ko toa pe ko whawhai atu me kulai I me apini pe atu e ku whakaapa-apa ki he talamalu ho tau whonua pe he ki he hou eiki mo e kau taula eiki ko toa pe kulot ma ki tau tolu pe mo e atu e whakatapu ki a semisika ko e sea ia o e paati a patoa te mokalati pe ko ilo ko vai wa poeni amerikani kau ki ai mea mahu inga o ko whetala noa atu ai ki mua pe mau aho hake o sa pate a pongi pongi. Ko hi ko e lahi ngai whetu taki mai I he eku messenger o whikau aki mo e keisi koeni aini o kulotonga hoko koeni amerikani I Salt Lake City ke toko taha ko ia
ai kai ki honga talato no ingoa uluan ki, he kune ngā au e ki pēne Facebook a ai tāufa a hau, tāufa a hau tau a te walu. Ai te ngā au e ki pē misi tau a te walu, ko tō taha koe ni o ku ngā au e ia i he, o kune ngā au e i he waa o e IRS a pe koe departmenti pe koe ofisi ia o i tukhau bahenga ai federal o Amerikani. Aia koe tax internal revenue ia ai fonuani, ai pule anga Amerika, ai koe waa au tu i Salt Lake City nai hoko ai whakatamaki koe ni ai alo e kau whiwhine patoa, koe kau whiwhine koe ni, ai nei ase whamatale whale hopo, na nau alu koe tu uni pe koe whekau ia he taki o kolopolo, ai o pune ui no hingoa ko Big Cat, pe ko tilila si o la asam shai. Aia o kulahi hono pehehe kakai koe ni tatau te whito ke kau no sila, e nau whakaamu ke nau ilo i pe ko hai nai na ene, pe o tala mai koe tala noa o kuloi, koe tala noa o kumo oni, koe keisi koe ni, koe keisi ia, ai pule anga Amerika, kai koha keisi ni a whaka state, hango state o California, koe state o Utah, koe keisia koe ni koe keisia e federal ai pule anga Amerika he nai hoko ai mea koe ni ihe ngawe anga oe ngawe anga ai IRS ape koe federal o ia ngawe anga e federal ngawe ai ki fefine koe ni pe nai hoko whakatu tā maki ai alu koe ne toko tolu ke tā ai a koe toki hopo vaveni he nai me wike pe ai ua o heri whaki honau tau tea. Pea pehe he loe menu sila, ko nale son ko tala noa, ko hia sei, o ko kai ke mo oni, ka o mo oni tala noa koe ni, o kai ke loe tala noa koe ni, ko tala noa mo oni, pa koe ke tupuange mai, pa tui o ilo pia e filia wipi i Salt Lake City, o kune ilo lelei. Nai ton ke hau aluhake ki he aluhake kia, ke letio tu pui he lava whakawhai mea whakamamahe nei wha alu peki ai kia se tita. Koe toki mea enu kai ke hapo mai ai a whilia he koe whale i a siao spohi wa ki tonga pea moeni ihi. Aia koe o kui heni mo au he pōni, o kui heni ai whewhine, kono hingoa ko Ellen ne hoa, ko ia na ne fuafua interview ai victim koe ni, ai tua taha koe ni, a mistau a te walu, na ne hanga interview live ia, i he ena tala noa telefoni o ne tukuange mai, kanai kai ke loko sio e whahinga toko lahi ai, o tukuaki ia koe loi. O mo ilo ka pana e loi, o si hopo hake fuposi, o ka pe toko taha kotoa. Ka uku i kai ke hopo hake, he kukei hoko ato no whakatotoloi, e ne ngā aue koe ki he tongi tupe ta e laiseni, ta e le sisita i Amerikani. Ko ia o kou heni lewa pa mo Ellen ne hoa, ko toko ua pe foken ko ma frata wo mai pe mino muka. Ayo kui heni he poni mo au pa kune hanga lewa o tukuange mai ai na tala noa totonu koe mo mistau a te walu. Ayo kune ngau e ki pe hingoa ko ia ne Facebook ko taufa a hau tau a te walu. Ka kui ai pe no hingoa totonu ia o ona pa te manga au a ki pe e maua a hingoa Facebook he koe ne whaia interview e Ellen he wike ko o si a tau a te walu, pena ne whakamatala whakaiki ai, ko ingono uhinga, ka pau whanonga mai a na le soni me no sila, ko ingongo mo onien, ko whina i ke o atu ia i he mau, kamataanga e mau sāpate, pe tau toki o ai peo lotu tau ilo mea mo oni, mo mea koe te tau wa u koe ki ai. Ko ia ko kore atu ki a Eleni ne hoa ki San Francisco, ke ka tako tukuane mange ai vitio koe ni, ai ni koe na e hoko ai umea koe ni sole ki ka taki. Aloha pito, salamat kau. Ki talisi ka honga ai ke leo lahi ka taki. Powering on. Welcome to Alltech Lansing. Okay. Ko tu e leo lahi ange, tala noa mai Ellen ka taki. Sai, kau kokore ke tukuange tai ngā maari e koe ni mo tau whahau tau a te walu kene. Whakaiki ki mai mua, te kau aki pia moe ne hopo, moe whenemātua toko tolu i Salt Lake City. Ke nau ai ke ate ngā ue o e ai ala e tā o hopi iai i Salt Lake City.
Tawhahau. Aina so apu koe a filia weti, so weti. Na e takia ka polisi ki tua, Iyo hana uhinga puki koe hangi koe kulau. Hangi koe kulau. Koe na e tonu ya ke mahalo ke whai ki mua. Iyo. Tena ia e lipo, iangi kuku iangi whakapupunga lao ke kau whakatiloa. Koe. Koe whakatele, e kai kia hau kua whehu ia e aku. E au, pena ia e tepu, pena e okuangi filia. Koe e tai. Ka koe hanga koe pilo i, he whakamatawa, ka pau ne osia, ka pau kupunga lao ke whai toko tolu. Na e osi oangi pe ia, he whakamatawa e hoku. E aluangi whakataha mo nau tō. Koe. Koe lau koe ni pehe. Nau sake ke whakaike eke ma eleni ke aulele e pia matawa. Koe hai ai tutu uni koe ni na kia takamata me hongo fine mātua koe nau he koe ki himoa toke fine mātua ko si pola fotu. Te amo, aia koe hai tutu uni koe kia si pola fotu. Koe tutu uni ka ko si ulolo. Si ulolo ko si ulolo bao fotu. Iyo. Koe tutu uni kia si ulolo pe amo aikoa. Mele nau sa tuala. Iyo. Ne oange e na fo i tau e tahatolo. Anaua. Koe uhinga koe te awange rewa tau e walu. Ke sāpina whahamokioa. Ke kono uhinga ne oange koe totonu ki nau tō una e totonu. Koe ona fo i tau pe hamu fulu osta whakafoki nau tōki tō. Ka na e whakamatala e kumoia o pe he koe oange na fo i tau e tahatonu. Koe fo i tau e whana e whakafoki. Koe unga koe tutuunia koe tautea ia e whakamau. Ai fo i tau kuia. Koe fo i tau e wha e whaki atu koe tau koe mea ia me ngau e koe atu pia moe li posi a toke tā. Ok. O lea mange, nai te he koe aia koe whakatoa e tau o kutia tau e taha ono. Tau e taha pitu. Koe tau e taha pitu. Koe mea koe na mahalo na fia mahalo e kutohi. Koe tau whakatoa tau e taha pitu. Koia. Taha ia te amo e whai tau e wha koe toki tō o atu. Ko sāpina o te ia e pālo. Koia. Aia kone oste e nau ngau e popula i he lau wa a tōle ki ta tawa i pete o kutau hongo fulu. Te oma kone oma te tau hongo fulu. Ona kone tau e hongo fulu aini. Ta tau e pete kuang koe lau tau oma me iai tuku kehe. Ka toki ai hana kukungalao loea. Profesionari i sore kimi tene lava o toe. Sai e foi hopo ke tropera e ke auhipo e tau te aki laro ko ngako e whanau. Moe mahi, kana e osi whai te ngai whae ke eke koia e loto ngai hopo. Aia lewa o koe e lao koe a tole ki koe ola te ngau e popula iso i he tau e hongo sulu. Ta tau e peho kurinta ati mo mao ko o siti teli koe tupau ke tipota i koe ke ponua ku ke hau me iai. Koe tipoti. Tipota i koe ke ponua koe nana ke hau me iai. Koia. O wha mesi ki e kakai ko ngā siti seni. Te hangi koe kulau. Ka pau hangi koe tau koe ni e whakatoa koe ni kuna ngā ue ki ai. Koe lere atu koe ni he tainimi. Ka pau e iai te mau he whamiri haloea ma tau e soleikini kene whai ata e fo i hopo. Ko uinga mo e bahate whakamau ko ngā koe tau tea. E o mai angai whauinga lelei pia mo mahino ke mau ingat maari ke whakamau. Ko uinga waha makatu unga
Sonia vena le whakamatala ne te nai oange ko uringa ko te o ko kilo e au I kau sole ki. Kai o mai na o tolu ke na o mau o sai e ko I mea ko uringa ko kai ke maserabe ke kilo na tolu pe te na o kilo au. Ko information mo access mo le ngā ue oange ko toa pe ia ndaha ko ia nani whai e toto. Ai o wea te ni he sole ki te kai ke pule ngā ue ko ngā ue a i e kau. Ai na e ta anga si ano to tom ki na to ai fok to ta. Ai ono mano e foi to ta. Ono mano ka sa pina ono mano ki mere fina ono mano ka si lo. Dan na ia to ke ai la ne ai ta mau ta na to ke na na si lo to ki ha ha ne ke na to ere a ki ai pe na te he pa mau ka pau na na ha u ko le pa mo le ki a ko e ha ne va e na tari mo ho tari io la se hu e me a ko ya ta na to ka ko no u ina ko na ka ke na ka ke lo ka ya I la ta ba na ka ke na tari ai se hu I ani ko blau ka pau na ya na fa ko to Tete na o mai te whakaha ke beste ke plata kwe te kau loe a SDD o na ngā ue te whakawhonga kribe te kia kotonge tātata te mau toko. Ka ko se hui nei o mai a kia au o e ke ka pau nei o mai e kau whakailoa te hoko e tano pare ma o kore whakamole mole te koe hae nau whainga o mai. Te utari te ikai. Te koe nau whakamaala ala si pe ko inga ko tau na pula whakatonga. Koe. O ku tau ke he mea to e matakari, ne o me whai e ngai mea ko toko toa peo wa, ki e ngai tā mate moea, ka o ku hau ha taha kore whakamole mole, o ku nawa peke te whakamole mole. Ka koe I e whakamole mole a aku, ka koe pule ai lau e whonuan he kai ki ulawa o, he kai ki ukawa o ki hai. Ka koe mea koe ki o whakamole mole I, te whakamole mole I ka e pule te lao. Ka koe mea pena se hunei ka wana whiwhia te whamau. Ka koe no uia ko kai ke lahi e ngai mea te nau lea a ke ngai tari whihu I e whamau nai whai. Ka koe whakawhihu I nai whai e whamau, kai whakawhihu I e kuloi a koe ana. Na e ai naha nau tani te koe haa nea na ke nau ua kutua o koe whamore more pe kai. Nai kai ke nai ke whihu I koe hono tot te nai te koe hai uia nau whai koe na whakaukau e ke whai e whai na mea koe ia ke nau ma o hofi au. Ui mahe kai ke umahe ni mo nau tō. O pita ki o iro nau tō pe te nau iro au. Nai pehe e sa pina na e whiri whai ngā tā ke whai e fo I mea. Ka ko uinga nai ka koe nai o si whai se whakakou na ia o e o mo ua koe. Ka te hei te ia ke nau kau ngā whai pe. Ai nai kai ke whai e whakamatala kai pe e whakamau ka nau tō. Ai a koe uhi ngā te koe totongi ko oso anta nau tō. Ke nau whai e. Pea ko uinga o koe ke mau maheni. Ke ilo I nau tō. Ai na nau pehe te nau wate to whai koe pango ka nau kola ke nau hao. Nau kola ke nau hao. Kai pango o ko Amerika ino o video camera everywhere. Ai ai ko tui lahi nai. Na e ai te fuke ngai whakai ke eke ia o peo ate ngai a koe. Ate ne pipo te kau polisi. O te loea. Nai mea koe. Tēnei whie mau pe whakamau ia ke whakai ke eke au ke whakatatau. Ke whakamaha ke eku whakamatala koe nei whai. Ke mea koe nei hike report te kau polisi. Mo e nā ko te lau. Tēnā ko o seanga peo ia tarangi whakamau. Nau kai ke uilo e au koe mea koe nei hoko nei kai peke uila ia mea te hoko. Koe mea koe ke o mai o kape ia ke api ngau e anga. O ku hoko ia. Tāna kai ke uanganaki au e iai hani iste no mau ateki au e ngau e anga. O hange koe nei hoko. Tēnā e te he pe koe matifu
palo pale mai aquí a ka ko una ko ho ko fo ide a ko no o fia o hero to me ale ka pa una ko o fi de a tu ma ro na ya ja fa ka mari este lava que se ya un dia na to que lava que mau feta ka ko una ko na ine ko ni na ko ko to a pe mi ke ra ko o hina ya ya o spehele te ave me o sai me ata na alu estilo pe ma we alu exio pe ko ilo lele pai ki me alu de ale na ke mana ko i kai ke ilo apele fikata ilo pe ave me ale ka o lo i fai pe o ta u ke funge ba me ale o pe ni pe o moto ko ni my god pa te tai de ke o tu au pa ko me ande ko mea tente hoko ko hike na whaia ka hoi ni hei tupa pule anga ke na woa ngā we pōpula. Hei na ikai ke na toe hio na toko na ngā sāmi ko sānau. Na teke kike meka na tole na whātili mo na whānau. Ko mea ko na ngā kuanga ku pakakau kawa te putotong paanga o no mano ya na yo atu pia ke tamateko. Ko tatau pia me whamau o tau pia o tau pia whakalawea i koe whakapo. Whakatatau ki e li pōti a toketa. Leo mo kona e whasi o kunima o ku ikai ke palo pale mai hui o kunima. Ko i kakano kui ho ate o kunima o tau konga koe ate ni maki o lunga ki he uma. Na e tae kumasalai. E matu o kumolu te o tau konga koea. Pero koe ngai koe uinai na e lahi e te tuku mai e tautea o lahi. Koe tautea pe ai whare whakamau te i olunga pe ki si e paupe ke ore tau. E wana uste tau uia koe. A tā maoni e te kalasi a koe ke whetu tau o mai ni ai. Iyo. Te koe e dipende pe koke ngahi hopo ko toa mo na tautea nei e whakamau. Ke e pe o whakamau ko toa te samu. Kia ngahi e oange whakamau. A tautea maalunga pe e ke a koa e kakai fie COVID mo fie hia koe. Kai ke tau nopo pe e politiki o kuhumutu pe politiki e Facebooka. Ka puto e lele nia koe tā mate. Ka kuho nau tuha pe o nau tō ke nau nopo i pirisone. O vai te ai te tipota i asi nau tō ke tonga. E na kei ke nau wam ki hen ke kumi a nau moui. Na e omia koe fie COVID ka koe na te nau tō pokto sio ke muka niu. Ka kousia e tia papa te tai ke o tuaho o hao, ke kai ke ko anea ka koe ke ko nate ai, ka te tuku mai ke whai ke ai nai koe paro pare ma koe. Koea, koe ngai sare ia nei o te ho popea o mai ke au. Ka iana ni i ko mai ke saha kore whakamore i e lolo tonga, maha koe, te kai mo fua ia. Koe kore whakamore koe nai nia koe ane te whai i mua ki e au hopo. O popo, o wapena ke toi tari koe whakamore. Kona ikai ke nau si o loloa ke nau whakamore, kona na usi o to katate koe ho ngā we, hoko mo e nau wate no tā koe. Koe mea tenia o ku te mau ke nau tawa, ko haina totongi nau tole pupanga o no mano goia ke nau o masayo e pamo. Ka tuku pene a kotoa ke o tua. Te e wamendu ke tau toisio mata un maa kai te ai te tahai ia nau tole rea te me whamatala ni a koia. Iyo. He tui kupo ke nau wala he ono mano. Tā iai koe whanau, koe hea kua. Kai te ke nau ilo koe soi tanga, koe ako tanga koia e ala pia o nau hako. Koia. Ai o osi a wia. Mana tui koe kopo aku nei ai ai sa vi movi ai. Ka osi au koe ni au tua pule lulu. O kopo mai leva ai sai ki ai. Ko nau tolu ia nau whai e fui whaka ile tonto te. Te au nana wanga te o whai ke au te sai te ia. Me tipe i pea mea. Te teu fie au ki e o po te ikai. Ko wha amu mai ke a hua pia ke au ki ai ko ngā koe o si hoko e whai palo kare ma. Ka ko uina te na whai na te whaka ilo, ka ko nau tō ui ai si mahalo koe nai mea koe a ku te kua whewhi mea koe ai te a
pe ko ha no me ko na to le na fai mai fora io ko ya te to fai ma no mai lila ko ya na pe na fora ko fu pe ani mai e ma o ki ai ki au ma to pa ga o ki ai pe na to ka te pe mai pe ka o ka pa ti ula ga o an ti ho po ko na pe na fora ma ta ka ke ma se na to le da la mai i kai pe io so na o mai pe ka pa ko fe ma pe ki wa wa e ko fu pe ka o ki vi e ho po so ke malatui ko americani e ke puke de ko ne ata inga state para hopi i tone dali ho o na ho hia na pai o pa pe ke puke ko pa pa state ko e ha te to hia sa amau o pa ke pai ya mo mo ya pure ana ko ya na ya na hatari asiulolo ki he osko para matala pe na ya ana loto para more pe na pe na o pe ya ke na wo fai ai tu uni ai to ta ana ni to don ki na to ni te ai ni ke ni te sure ani ko pe na te hu isko ke sa ma o ko pe na kapana na ha o ko sa more Tali nai whakamore, te ke whamore ki nao tōi tana o ki ai house. Pana iai le maho tari a koe ki ai. Ta iai nai hatari a siulolo pe ko hataha ia nao tōru o whekau aki. Te koe hai, te na nao whakaang ke na woko le whamore pe i kai. He kai, na te kia whakamatala pe hea. Ko hono mo oni mo e kukilo koe a aku. Nai totonu pe ke nau whakamatala. Nai laia nge mea nai whakapeu i kai. Ai tau pe he nau lava o longo ke mai. O longo o pe ke nau lava o lea mai ko haina e whotomi ange paanga. O haina ni mai e foi set up e foi mastermind tai foi mea ke nau ko mai e nau. O foi palpare mai Nai te ia taha ia lea. Ko ai mo tango lau te ngata pia siulolo e ne tala paama. Ko ngata pe nere ke toi lea e pe ke toi tala mai. Nai o mai e mea ko ne to tong mai mea pe nai tala mai e mea au. Pe e mo pe. Nai pe ke lea ha mea tala. Ko foi mea pe nane me simi ko nau taki o no mano. Aka po atu te. Mo toko taha ko ni nane to tongi, Koia. Aya na te sia te bedos na whakakau i whanau whalani parele o sende atu poke kakai hawa, Tako mea ko toa pia ku te whai ha kovi, ko pau pe ke mako. Te ato pai e ko i te arati e mako. Tako no tonu ke o nai a ke mako. Ke ku te siotu, ke whai kakai toni, o nau whai e mea ko i ka. O nau kai e mo ui ai kakai. O tau hako ki murini o he mo kumi a tau mo ui. Ka koe te kakaya o koe te nga whakakau pe he na tō. Koia. Koe maulago o te maare a ta maia. Te malo ia he naulago. Sa pe lai o tangi na e gato koe a ka nao tō. O mo osi hō hawhare hoko pe maue mauri o te te kai ke o te kai ke hō e talawala ki hawhare hoko i Amerika. O osi hu hafare hopo ai atu ko sa pina pe mai nei ku pe fare hopo fra ma polisi pe ko hopo ko mea pe ia he te kipi le mea pe ka gele mea ai ka gele ia mo wa na ke na ko no foi matui wa bele fina o si ulo o ko ke pe he mai o ta fi hai e kau foi toko tolu ko e ni. Ko si ulo tau ni mato. Oh my God. Ia, o ke kai a fio tau kanau to. Ko si ulo toko, ko aho koe ni lai whare ai e mea, ko aho pule lulu pe to ki hope tau ni manoa sa tina. Mami ta koe fine pātu, tio atu, ko te tere na mere finau tau fiha ia. Ko me le finau na e tatu pe na o sa ai na ke pe ona whakama ai mai no nau tau ko me le finau pe ahi ai o tau ni masa e me so me le finau ni ta ko so wa mo me le finau mata ni masa ko e ai ko e whakama pe he
pe yo una ngai al tu nya fa ga mau mo na tau dia na yo ati pe ya ke fai ko vi ha pe yo na ya na tau dia ko vi na to ton ni ki na to pa ko na te ya o ta na ta yo no ma ya na to ton ni ki na to ke na pa ye ko ke si aya ko ta sio ko ta ko na le represent na ko ta na le ai represent mai aya sa na tu ko vi na ye na vi bo he ko ko vi na ko pa anga ko na vi ro au international o pikan ke ya information te kwa ne ya ni ka cha pa anga mo ne kai ya sa to tu pe ha text ma me ate ya me ka ko vi na ye o se ho po ni ku se pi mai ke na ko pa te foi ta pa le e na si o ne ke ana ate pa anga sa da international ko ha ta pa anga pe ya sa fu ko ko ne pe ko ta ti la tra why we start for we say why we base pe ya o ta o se te so ta o si de na ko lu me uta pa ko to ate o ton o ni la o atelería o pero ya no me mando uno ko tu pe bueno a me ho ko ta anga te o ki ko to tan ya asia y aya ta ha to ya text en au ya en au anga mo ko na pa anga pa que yo die Kakao Amerikani ne kakai bilionea Amerikani okuna wisia ke hopo mo ai esa evena ya ila opikai ke ya ane biliona ko ta sio te ta ko ta ko tula ko ta pare tan dala mo o mo to le te ti ko mo ai esa ke na de na ko ke ta ke o mai dala mo o ko ke no ko dala ke o hopo ke ti ko ya ye ai ala esa se puede crear para que todo te si que ala mai ai sa ta na ko que hopo te tu pe o tala para mama ni la en au kwai en au la ten kwai en au pa ai ko que na pe ni aka ko eso nga we ki ko nga we ai ala esa sana o kwala ni que na o ta ko que o ko na pe le o ko que pa ka pa na ta ya en au nga we o sai na ta pa na pe que ana la o tonto pe o mai no o ku ta wo pe a ve ta wa na se na panke o ese o va pe ta mano pe o dia ile ba na wa se ai ai na to ta pa ko fu li e trai vai ko ai o lo to na we po la heta e text o la biliona miliona ile ba mai fai ba mo ne se ai e tonto o ta si a tu pe to i he ta si o pe no si la ne i americani o musico ko mai o sa mo ka milionea o na o ta o di listening al popular kai ha ke ni ka ti diana ko na na ta u tu ko pa yo le invest ko ni ko hai zamana to ki mate ya tu me pili sone ana ko na ta na kita ko na hondo po ha to pu ke pe ko he ilo ko ne ka ko na sai na tele ka na mo le invest ko ya ko scam ta ta be ya mo tu pe ka ko tele ko ke u me a ko ki ya tu pe ko flower ko chamba ko ye pe ko ta to ko tu no tu pe ka na so yi sente ta yo ko pano mo atweni ko ha ko shooting star chake ko ta la no ate ni ke ko ke si ko nya au ka ko pa ka ma lo la ya ka te ko bien ha que te fa mata mai ko ala mai ke ilo na man ai crazy ko ni ke o to de you ata ona pehe o kulo ye ta tea ta weta auto ta ko hono mo ni ena mo tonte ai ta tea ye na sai ta ka pau te tange ko rau ko ni asti ta udina kai de ko ta ta ye te no ko ko mo ira ke ta sion ko ha na ye o kwa ya ke ti ko pa ka ma lo atu ta ka au tu ma ta na ma ke wike lama ke pa no mai ta kai que down there and stay safe out there. Como
toki ai pe ato I fie mau me ato koros mai pe ke le dio soma ke le dio apito muka ke le dio ko ni ke sai hati fra mala ala ke la ya ni kuna utala pe te na ile yo na lo so O te me foi te pini mala. Iyo. Malo apito Ellen ho o Pangalele ka ke hanga o tuku mai ai talanoa totonu koeni o mea nai hoko I sole iki. Ko no uhinga uki ai loia I Nusila ko nale soni tupo. Na message mai ka te au I he ku messenger he fok mahe ahon ki a pini pa kono uhinga ko firma o koe ke u live hanga tonu mo interview koe ai tau a te walu. Ke uhi ke mahino lewa ke loa koe ni Nusila. He kono uhinga foke ku ke os ilo I lelei pe e koe he kono uhinga kulahi o mo po talanoa ko whanonga tuk mo na mo po talanoa pa mo ongo whakaike eke toko wa kehe pitoki mo kakei. Pena mo talanoa ai o whikau aki mo yanga koe o Lao ai state I Amerikani ngai state tau tahe ni mangofulu mo kehe ai Lao o federal. Aia kuke osi ilo pea e koe e lene ngahi Lao ko ia iho o talanoa kona hono talanoa atu koe nai tau a te walu ki a te koe ai hopo koe nai whai. Aia mahino pea ka koe ai uhinga o koe ke asiai ki tua I he leko te koti a fuu kei pongi ke lako ki tua e kou tui. Koe whahenga koe nau whinga me koe ke whakai ke eke koe pea moe ki whewhine pea mo tau a te walu. O koe ke nau ilo e nau tole tau Lao e Amerikani o ku ilo lele e whilia. Na ko pehe ka pau na pehe mai whangani o ku loi. Ai mea koe ni nai hoko. Kua fuoloa ha interview e se tita whilia o whamatala ngai mea hoko. Ka koutu nau whinga ko toa peke nau alu ke website ko ia ai federal ai koti ke kumi ai a ngai mea ko ia ka koe ke nau mao. Ke tui pehe e Eleni? Iyo. Koe hopo whakia koe ni koe hopo ia malama ai federal. Pea koe o ku kehe pe ai state me he federal. Aia koe keisia koe ni ai nai hoko ia I he kere o pure anga. Pea he ikailewa ke ai watu a kau polisia koe ai state ke whakatotolo. Koe kakai koe te nau whakatotolo ke isko ni whaia he FBI. That e tokone atu peke ai ai state ki henu puke mai kone kalasko ni koe fo I tokotolu. Pana e whai a whakatotolo na whaia he FBI. He koe uhi koe nau keisia a nau tolu. Koe kere ia ai pure anga nai hoko ai fo I keisko eni. Ko ia Eleni koutui koe ki ai Eleni he kona uhinga. Koe mea lalahi e whikau aki koe moe la koe o federal. A tau te whito ke whai to'o kona tapu. Pea moe money laundry. Koe ongo mea lalahi he whonuani. O ku mata a ki ai kau FBI moe potunga ue lao koe ai pule anga. E ongo mea lalahi koe e ua. Koe trafficking e drugs. Pea moe money laundry. Lolo tonga whako e tongi tupe o ku money laundry ai tongi tupe. Hena i tāna ke paanga me a selelia. O whakatatau ia kono tuku mai e ke lela tax worth. Ai mitio hoa taha e mahina ko o. He mahina ni pe. Kamata anga mahina ni September. Pea ne toi tuku mai mo ne toi whakaiki iki mai o ko whie mau ke honga laivi iha ke mea ko ia. Ke mahino ke kakai kai tuku e nau pehe koe o ku loi e mea koe nahi o koe ni. Ai o ku tui whakapapau e leni. Ai si kau whiwhine koe ni koe na ai ni ko tokisiwa he fo I hopo vawe whakaulia mono awi nau tō whakahu koe ke pilizone. Kai ke fo I wike pe ua, wike pe taha, Kono hi ngā whoki koe mahu inga koe ngawe anga koe a mistau a te walu. Ngā ue I he kele pe koe building ai IRS a koe ngawe ai federal. Anko Semia. Ia kono uhi ngā ia pe aku hei kai ke pehe hange koe ni koe vete hia koe ni a siulolo
na e totongi I ono mano ki nau tolu ki toko taha. Mana tui ko whewhenga ai whetrolo ki whakato o ki whai mo awe ki nau tolo loka, he nau mea koe ni nai whai. Kai toki mamari ai money laundry koe no whai koe e tili la. E ko hi koe vitio koe tuku hake koe e ke lela tax worth, une whakamatalai whakaiki hiki ai, hono pālo hea ki koe ki nau tolo mo e mole lahi e kau Australia, o mai e nau whaafi Australia, Australia ki toki liliu tolu awhi ia heni I Amerikani tau pāngau maalunga, pea si o mai mole si kakai lau awhi lau mano, pea webe mongo mātou o whikau akei o ngotaki koe tupei Australia Sydney, pe ko tia ko ke si ko ni ke pa whanonga mai pea analison tupo ko ni ko mo oni enu tuwanga te poni ke ilo to ta ko toa he kono uhinga ko ngona mai me ko lope pe mo e kalopolo o pe he to kua ko usu pe a me ko ni okfai o usu fe ko tawa te valuen fo matala I mai ai hopo ko staute ko mele fina sa tuala tawe tahatolu excuse me, ko uiha mo vava o ta unima fa na totongi ia ono mano o ko te totonga totoli ke vete he fa to ke be molina toli ke plisone o to fa te tenga he ka he FBI ki na tol he ka ki ta na ta hanga fa matala ai leva mo si lolo va fo tu tange ka te wa ni konga fo oi pe ko mali ki fo oi o ku e o he tau si o lewa ki ai na ia tau taha fitu ka mahalu ko loi fo tau e taha tolu pe ko taha fa ta uni matolu ia e malama ko au ko mana tui ko la ki ta we ta ko ta we fa ko ta na ke tuia me he toke ta he ko hi ko la unga ko na wa ti ko toke ta o aya ko na e la tu ko mai ko ta we ta tolu e ngowa pa to ta na ke tu ke me ta we fa o ta fitu fa tolu e ngowa ko ya ko e soangi pak sia leva ta le vai valu a sa pina saha mokioa nei havelu loto. se abe loto e va henga ua ia ko e tau sea si tau ni manoa ka ko te fo ke potang pe ka FBI me ka federal fai moli ki na to ki plisone ka te fate tenga pe ko haina ma me ko fo no mano ke to ta ko hai a pe ke o ta mate he ko ki fu to ngai pe he ta hai ke ange no mano ai na fika ma ke na alu ko fai ko me pe ko ki to ya ma lo ia ki ai o ko I lo I papau pe ia o ko si roi pe ki tau tol ko hai ko hani no mano ke hai ke o taha tonga o ngā we office ko ia ka ko hono o hinga hange na whanong ka ko ho tala mai ko nau ita na nawato o whinga ki whakahu e nau paperworks aia ko tawa te walu pēna ni hanga tali mai nau tō me office kai ko ia Ellen pa kai ke ne na whakaton ton whakau ke nau tō o mai e mea ke whenga I kon ke lai senye ke manatu na ulaki tala pe e tirila whakamaman lahi ki he tupe o slai senye tupe I Amerika ko ia ta koe business aia mohono mari ta koe tupe na te ki ai ke lai senye aia I he nau whenga koe ke lai senye koe ai tupe I Utah Salt Lake City nau alu leva ki he ai ala esa na nau awa tuko ya na e fie mao nau tolu ke whai mo lai tene a tupe. Ai alewa na fie mao mai me ai ala e sa ke oange a information pe koi hae paperwork me tirila. Ai anai hao lewa ko na nau te soki mai pe koi na alas ko ya o talas ka tirila na kai ke mao ate pepa ko ya nau te soki atu. Ai na pe atene paramatala o atu a kape I he o kape tahine. Ya, upe koni ki he nau whakahoko mo nau woko ni o tā ia. Pake panongo ki hau koe e video, ala e whakamatala a tauwha a hau, ke mahino koe ne whakamatala. Na e osi palani pe me aia koe ni mele finau sa tuala. Ko mele na osi palani. Aia ko mele finau sa tuala, o ia mo si lolo vau foto. Ia nana o si hanga na ua palane foi mea ko ni ko toko taha nai alu peo kaunga whai mo na ua ko toko taha ko na ko sāpina. Aia nai eke koe whakamau
Pagotari a ko sa tina ko foi. Keisi ko ni ko keisi whaingata. Hena ke whakaame ia, hena ke ia no loto. Aia ko siat koe ki whamatarana ke loto whiwhine ke alu kana e kauna ne pepe e alu peo kau ngā pai. Ta moiongo whiwhine ko he ko uiko os whakotūtū e palani ko ki nā mea ko ki nā wōwhai. Pagotau siat pena os totongi iangi. Pesi alu kovia e pewhi a tōtaha koe ni ko sa pina. Koe, Eleni, oku whakalilefo e mea pehe ngālianga mo kakai tangata. He pe ngālianga mo kakai tangata oku nau mihi mo nau ifi. Ka koe nea koe whine mātua tau ni mangofulu tupu e ni e. Sang hoku tau ono e ni o oku. Ka ke sio a koe ka nau tolu ke kautama koe ni ko la ke tau ngofulu tupu e ki nau tolu. Ka ke sio ke nau loto lahi ke nau wo o whakatupu la vea pe koe whakapote waki. O whai pe kai ke nau toi mea hangi koe na nau mihi ke nau toi kak mo ilo. Koe nau ta hape e ke whai mo kate hopo whai mo nau li ki pili sone. Kai toki aluatu lewa FBI o interview ki nau tolo whakatete ngai ki nau tolo i loto pili sone mo apo pula pe ko haine ate paangai me. Koe money laundry. Koe ke hata ate ne hae hata. Koe ke nau te hela ia nau toi ke te whuatua fo i keisi, holi whaki fo i keisi ko ia. Nau awe lewa nau tolu ko ia ke na whai mo nau ho nau toki apo pula kai toki nono ai ki nau tolu ai o nau hanga lewa puaki ai tō tako nei. Pe koe a ewa holo koe ni koe ai fupusi. Ai fupus lahi. Ene a ewa holo koe ni mo ngutu malohi mo ni kei kape mai pe tau tolu mo kape mai toi hopo mai mo ki pusi im he kolope kau mai mo i he kape. Ai ko kai ke loi. Koe ke nau wo peo whai e nau whana whetu o toli whetu o mo nau wo whai e nau tongi tupe kono a ngai. Masiva aselelia. Whaka ofa au pito kau takshep tāna na recruite ka kai toko lahi ke nau kau mai ke tupe. Pe aku mole e nau ngahi lau afe. Koe ngahi afe ko ia, koe tolu afe ko ia. Koe ai mai a whengai ke wha afe. Aselelia ke mai tolu afe Amerika. Koe whakapō lahi au pito ia pa whanua na ia tō tāne whakahu mai ni silini pa pehe mai ka pau e toi li i mai e toi tāpolo ia. Toi laka motu ake na ki senita e ke whakataho nā pi. Toho mai ne ua mano to tuko i mai. Alo SIP foi ua mano ia. Pake sio ke hen Ellen. Pake sio ke hen Ellen. Take mana tui he mahau ko tau pene hongo fulu os mei ai. Ai fufale loto koe ko pule la a. He? Pena i li pa anga fufale loto ni hangi hafu palasi. Pena i tali hou eiki fale tu i ai. Tu pou nima. Pena e nau laku pa anga he misnale. Kai whai at pehe nau kawa wi hano whana koe ngahi mea koe ia. Nei whaua e mau kulup koe kolope, tonga he kolope. Pea mau whana e umea koe na mau ilong hai information i menu usila. Pea mau whana pe koe ia, mo vete pe koe ia, o au ki he tō whalati koe mea mole ai fu api koe ne lau miliona. Kana e ave e nau paanga tō kua, o ave ia o invest he motu ia taha, ave me Amerikani ki ai. Ao hai pe nau lau miliona koe nau paanga koe ia. Paka mea ko hoko ke kau whaiwhikau koe ia. Nau mei osi he mate. Toko taha koe na ne manage koe nau paanga. Tā mai o kei nima ngō fulu pe kua ono ngō fulu pe ikai. Lo tonga pe to im koe na pavake koe ko mole whai. O wale pe ia kutu ia pe no mahake o nehe wike ko mate ia me mahina ta tau pe. Aia ko tau whakakau kau koe ni ke kakai koe ni uku. Ai ni koe kakai koe ni koe kau pato ai ni. O na ui koe kau teke whakate mkalati he otomotu anga o wha. Koe fu kau pato ai ni koe nau whai koe ni koe ai o mea koe ni. Ko nau fu takia koe ko lo polo. O mou pe he e hao ai toko taha koe ni me iai. Pa anga ko toa pesio koe ni. Koe mea koe tau oku tau. Koe mea koe ko kaike usa i ai, pa ko loto mamahe kusio koe ki ai, pa ko ita, pa ko e ta ua mai koe teke whakate mukalati, kai omi nau tolu ia, o mea omi nau tolu ia teke whaka ekonomika, hu le vai mo ofa ke he masiva. Tai espola, koe kakai kumi whanua aua koe ki tau tolu, ai lewa ave nau mea, ai lewa hingoa ia, tongi tupe e tai espola, koe tokon ke masiva. Sio ke mea halana tau ka mata mai wafitahiwa, i November lele mai ha ko ni mo ai paanga sio ko mena ma wahe pe me ai o se foi mai na ua petolo me ko ai paanga
Kai ka me ko sa ia. Ko te ki pa anga ne ngo sisi te alpo tuk falele ke panke credit union ho kai pe na mutual funds kai ku te alo kumi ha ka ta investment o ku laiseni o ku kona ule ko ti ku ongo ki na tolu ye na alo me panga o na o tila na alo o fitu o ave ke ka ta halala pa na ave ke stock market te fokatupu ai kai o manake ka kai tonga he ku kai ko polokala mapen sio ele no ku ai mo ha ko ni o sama ko flower ko hafua o kai ku hanga mai no o te ai mo me ta ko fanonga ke pe ai lo se tau foi hai kai pe ke o falala ke o ave silini ka ku ka nga mea ke alu moi o fai ka ki foi ke mi ke ma fakatu no ngane pe ke to ki silini pa anga ua pe ko pentaha abutu ke panke ko o sa pe anga ita o ku malu pe ai me asisi malu mau ai me ko ya he tem te fe mau ai ka koen oho ka kai tonga he fie mau pa anga whakatupu ta e te nau wa a ko mo au sia e nau mo ui ke nau ilo ai mea ko ia ke te wasi ka whakisi i whenga ka kai ni na wa ko lelei hangi koen ko ku sio ke ki whewhine koe ni ke whanau koe ne kau tax worth na wo ke iki pe na nau o nau mahi noi wako kotoa hanau api ka kouhina nau forward o e ko le ia ko no hinga ko family akilise na fa pa na to ko na akilise ke na ha ko ki muri na ke iki pe ko le pe ko na fa no na no he fupusi ai pa nga ta mano ni ma fe me fa ko ni ai fe fine ko ni pa ke to tongi au ke ahon si to tongi ene tu pe to alo si ku mano u family ka nga me na si fa ka hu pe ko no hinga se ne loto mamahi he na kai ke fa ka ka hanga talangi ki ai si ka ko ke well educated pa ke poto ho lava homo ho whaafi aseleria ke ave ki hataha ke a fufe fine o ku no ia ho whae ke alo whakatupu e panga koia. He kui kai ke pehe ke o ata silini o vilo o tupu whawhewe. Ne ave ke stock market, ne ave ke hatoi whahinga me anki whakatupu me ai pe tau pehe ku ave ka fukau taha maka puna pe ka fukau taha hange koe ni koe e polo o ku ave ke hate silini ai ke te kauhem kai koe ave ki he nima o fupusi o mo ilo e fupusi ene casino pakinsu ni hanga lohia ki i lewa e nautolia sio na ke os fanong ke ni hanga ko lohia ki e kakai e leni pehe ko hono mali ko intia kula ia a amerikani o nau nofo ki nautolia ke le o ke tax pako nautolo nau hanga ko o fai ngahi ai casino pe a moe pinko la lahi ko kulau mano na wai mengahi ka fai ai ma wai moi ka pau te alo laki ai te ma o te ka tala ia he fupusi kono mali na mante fo ne kai la pe tu pe ko tu pe ni a ko mok mali mo ya mo amo ko ngai fu pantolo pa ne pe ko tu pe ni na u pa kai ko ke ngata ko ai tala ia ke ka Australia ko hono mali o ku kauia he ngai poate members ko ni koe ai casino mo frahu ke na pa nga vilohi iai e pa ko mena na si oho ai ko na tui ko ki ai hala ke haka o ngai o hoa puslahi ki he casino mo umea ko ia ko matu aki ope o va inga i he casino ake la wafi mo la mano kai ke he elen ko tau sio atu ko kakai ko ka pau no fo i port mo ha ko ne ka India ko kakai au no fo le ko ia u kai ke na tolo va he welfare o nofo foke ana ua i he na nofo i he affordable housing kono hinga ko pe va henga ia o moto a o ku lava to tonga ke na nofo i he fitu ko ia i he o ku tila ngai fitu ko ia mo ngai na ilo pena mahanga talat mo pai ai ona ko o ngai fangi fale ko ia fangi fale i ko anga peke no fai to ko ta ko to ko Pako ilo e awia ko ne sike ngahi loi ku ne oange ko ki he kakai ke na utui ko paanga vi loi fratu mana tu ko sio ko ke si kui ko ne fahinga ko ni ilong hata ku ne kape he ai kau patoa ai kau mui
o kape e nau tamai me nau whae, kape ki he tu i moe kuini, moe princessi, kape ki he ho eiki moe kau no pele, kape i pia moe kau whakafofonga. Pau mo pe he lewa ke ate te paanga ki tō taha ko ia, mandina ne uslo hea ki pia, upuke ne whae, whi mai silin ke awe ki Nusila. Pau pota foki au e, ka kia ngā ke wata taha awhi pe koa ua awhi ki ai. Ange pe ni mangi au patalang ki ai, o te toi kore mai koe ka kia lava a fot, alu pe koe moena toi kore atu ka taha ke ata se nit ki whakalava kai tae ki Nusila ke alo whae. Osu koe ata kou toi alu ki so leiki, ki he mea ia na e whae ki tale tu iwata, toi taha mai ki aini ki totongi, pe he pe awe koe mea toi ate ai tolu nge au. Tā koe ia na kai ki alu ia. Sio ke mea koe, toi mkoe nau tala tu ai koe mea, hopo mai au kape au. Pek mo pehe koe taha ia ki te homo atu ha te paanga ki ai. Lai foke fie ia he mau kau patoa e leni. Tamai e ia. Sai na si hono kai e tilirana tonu ke kai lahi. Pea ku sai au pito kun pota tilila ia he hamea. Hei te sa ia he whanongo koe ki ai. Whalili ai whanongo koe ki ai. Pea ku mau ilo foke e leni uke osi mahinoi e koe paanga koe ni koe o ka Amerikani o koe ki na uo na utolu ke whaiha toneti paanga. Ki he ka uo ko lele whare alea. He? Ka ke sio ke upaanga koe ni koe e tongi tupe. Ai ni koe ko whai ai koe ne hae a holo ke o whai tā mate mo whakapo. Na awe na upanga na utolia whaawake ki wawao atu ki ha ke vauti he. Pa anga koe a tongi tupe si kakai a selelia na usi tangutu koe. Kakai e ni i koe to ifo e na mea he te wate kilismasi. He koe mea na ike kumea koe na wapi. Mana tuina ne hanga tala koe u api. O kai u api pa koe ni hala. Ko fe u api koe ke toi longa ai koe ke ahoni. Lahe u mea he kon taimini. Ko mea pa na u fie lahe tangata ei koe ko fe au. He ne hao ko tukuange video e nima ho ne hanga fo fola mai ngai mea koe nai hoko. Ko ngai mea e ko whaka fie koe ka te au e leni ai lava hataha ke ne alo au ke mea koe ia pia hoki tua o ne whakamatala pa ne mau e ia nonga. He? Ka koe kei whakawhekeki pe taimini. Ta foki me kowi. Ta foki me kowi. Kei kape mai peia. Ka koe fo i money laundry koe no kune whai. He kai ke lava ia run away from it. O tuku peke alu lohe kai whai whakatoto ia. He kone whakatotolo peko huke ia, huke i mohono mali, i lo le vai, na e mali, na kai ke ne etmiti ia, na e vete, mete mali, na e ani whanau kai vete mali le vai, to e mali koe ni koe mea, he kai ke mau hani kuata, hane seni koe kuata pe, patau sio le vai kai, mea o kou, koe mea koe ilo foki, ele no ke tu koe e loto mali e, o koe kai ke hao ko patoa, o kei pau kai ke aluko ke tu ilo to maali o teke fo imo oni whakatemu kalati, he? A temu ka pau ke temu kalati, teke temu kalati ke aloa, leave alone e whale tui, leave alone e palasi, leave alone e ho eiki, mea ia ko ia kai piho no lao o na ia, kako sio ku tau wala at fuk tau tolo lea ki ai, mea koe a koe mea ka whafufonga ki o tau i tau right i whale lea, pea koe mea ia ai kau, mea ia e poto ngai polisi mo e komisiona, mea anau tolu ia, ko tau tolu, ko tau whenga i pia tau ke tau popo, ke mea ko uglelei taha. Ko hea mea uglelei taha koe ke kakai, ko mea i te tau o popo mo teke ai. Ko tau o teke ai mea o kutotonu, mo whakaotua, pa koe ke tau whaitu utu uni ki tonga, ke kau o ko whalea lea. He ku ale whainga ni ho teke patoa, ale whainga ni iho o kai ke nau tu na toha visone, teke pe nau tolu ia, ke he pe ke nau toh ki lot ke pule anga, ke nau whate pule anga, hange ke pule anga no tonga whaetai mini, ke nau pule e ngahi mea ko ia. Sio ke nau koe mea koe ukta, lahi lewa moe lau atu pe lahi kape atu pe ke kau whafofonga, ko nau whe lau aki nau to, a tau tolu ka no whe mulini, o koe tau ngahi ngawe, ke tau ngahi whamili, pa tau no whe no kai maa ko, ne whanua te mukalati, pe tau pou pe tau tolu ai mea ko uktotonu. Ka pou ke whate mukalate whale alea, koe mea tau tu ai. Tuku e tau te oko fie popota holo mo whotu utua te timi, he koe tuai angai e timi e patoa, koe mawaiwa alwa si hausi ki he, pe toki nafo lewa tilila atu ene lisi a ana alwata Sheronimo ene lisi ana ya na anawi fe ke nau whaitu utu uni ki tonga ko hai ki nau tolu. Mea ni te utu atu au ko malama, ko hao mei fe ea ko hai koe ke hao fie pule mai o mai ho timi. Ko hao e te mea nei malawa ai ekonomika nei langa ake iwe kakai. Kai ke? Iyo, ko tau sio tuki ai, ko tonga ia ke tō tau lea ke whai aha mea ko whakapāti.
o tame ave patoai a lihe vao, o hake mo pe ki, ave na ua whakamari o whakapuna atu ke ha whaitu vao ke na nofo ai. Ka nofo pehe pure anga taha, he koe mea ko toa i tonga, ko pau te whakamoona tu po wono ia pa e toki hoko ia koe lao. Koe kai koe ke tau nofo koe ke whakatontonu, ka koe na malama o ku whakatau whaa. Koe osi pe koe tau paa, ka paore ka kuaha kakai e kau whirikarea o ku kai ke sai, a kahi lewe e o ke tau whako. Ko mea ke tau teke, ko pou e lelei, ka o te tau au mai tatoro, ka ki taha poko tu uat e ne ki timi pia koe, ko neofat lewe tatori muri o ka pia tuki he moe. Koe haa koe e tau mea o se kakai ai, ko tau whia ma uha pure anga lelei, moa tonga lelei, mo merino, ko mea dei au tau whia ma uha. Ka tapaki me tawa ke keisi koe na tau whaahau, he koe hiko keisi mo oni pe at ai hopo ko ni na e whai. He koe hopo ko ni, na ke whai a he te tako si ilo pe e viria. Koe hopo ia koe ni koe mea ia a se tuolo. Aia, he ke kawai a state, he koe koa mea ia a state. Aia koe hopo ko nei a se tuolo, o koe ke hawa district attorney ai ni koe na Soreiki, o whapoponga i e mea. Pe tō taha koe hao koe ki au po, ko United State Attorney e hao lewa kai koe hopo ia a petrol. O ku kai ke o mai hapang ki kakai noa e ia ke whakapoponga i e mea a petrol. Pa koe motu a koe ni konare, so ni koe motu a kai mumua. O fia kai haka mea kone reri, konare so ni po ki o ku pai pola. O ku noko ia inu usila kai horia te me hau ia malama, o e moa te mea Amerikani o koe ke ne ilo. Ungai ko Amerikani o whakati utu unga o nau state, mo nau kau loea, mo kakai o kumtoi mao lunga hake ai. O anare soni ko mo tua sie popoto. He na ia ne mea nana ai na hua tau whare i tanare soni o polo ka o ki tua. Na popea lea i musila, he ko e tiki te loea, ngata pea i musila. He kei ke ere mei me ngusila mo ne ki loea malama o whakapoponga i ataha i Amerikani. Ko e kakai o loea peo Amerikani te nau whakapoponga i Amerikani. Taka pau ko haloi e ke ai hopa tau whaahau, ko wholoa punaka ki haka te tita mo whiria whai interview ai. Hala. Ke koe uinga, na e o si tātonu te a whiria ka tau whaahau o kore ke se tolo ke isi koe mitua. Na ke tari e tau whaahau. Pa mo kona malama o mo whanongo tonu be ke reo tau whaahau. Koia. O kune whakamatala mai te na e aluanga whiria ki whare hopo, te na e tākia whiria ki tua. E mahino i whiria koe keisia, koe ni koe keisia te turolo, he kohina i hoko, tana i ke pau koe ke hao tanki polisi whakakolo ia, o hange koni o kono whatau o kalani. Polisi o kalani, o ngata pe o kalani, pa kuahi pe polisi a te turolo, aia ko nautore o ngā ue whaka waha a state. Ko keisi koni ai nai hoko yo koni ke hofe tau wahau, i he property kere ia e pure anga. Pa ko kere ia te turolo, pa kupaure ke manga mai rewa FBI ia, o pai e pakatotolo e keisi. Aia, na utala noa, na lama pa mo tama polisi o eke gai te koe keisi koe ni nai tonu ke tukuange mai straight away, ki tu a public ki ke ale kote mea. Tama ia mai tama, i koe keisi koe toa peo different. Ka tipenia me he judge pe ukuloto keisi koe ni ke make it public or no. So, o te ke osi hopo koe ni, pa tau sio patlere ke ke anga tu o keisi koe ni o pike ke osi pakatotolo a loia ai FBI ke mea koe ni o kuhoko. Ki he tupe. He koe ui manatu nana o announce mai behe pakamau ko hopo koe hoko, ko hopo ia koe alila. Ka moe ai ala e sa. Koia. Ka ko ui pāpo ka pau e mao alila ke seve tikite e whai rewa he hopo. Ka ko hinga poko peke ke mao alila. O ku kei hola pe alila, ka kua pau pe ke mao, ku tau sio pe Amerikan, owa na ke pehete ke puri o hola ke ta e mao ko. Kua pau pe ke mao koe, ko o ngai
tohi ko ma fo kana he hopo ke alu ke he hopo a be ho tohi puke mea e find out he ka loya he ka FBI ko hai ho ki to ko ke ilo na ko si wai a o telefoni o me ai ko ke tau ilo ho tau se te ke u ka ke sa la he pa mana ma he e na hori ke paka ke na puri pe te na hola o ke nanga te ka FBI o taki i mena tolo tataha ki pili so na tautu ai pa tautu ai hopo. Sa tautu me foi toko tolu ko e. Na ke ia hana woia na tole a hopo. Kana ke na tam ke na to ki lo to na ma o lo to fato mala pa matala te si hana tautea. Ke na tala to taha ko na to tong ki na to. Kana ika. O si ilo Ellen. O si tala ia ko na ko me fo ba be fa na lele ki pilisere tangu tu ki ai kai faka eke na to e pa pe ke faka eke na to faka eke pe ia pa te na lie detector he kai ke puli ha me ia man te pe ko ia ko me ai ko no kai ko FBI me federal I drugs pa mo money laundry lo nga fai ko ti le money laundry lo ke ka kai ke fa tau api ko ke ha api e faka tau kai ke pe he ko eni pe no usila pa ko me ko ni ku hange ko na ke lave mai foki ko pe he mai ko o ku kai ke le ko kanale so ni ko foki ma he ni mo tanga e ki ko ia ko lo pe ko loya pa pe he le fai nga to nga ko ko respect pe we ka kai na wa ko lele han ko filia ko ko respect api to pe na tolu ko na ngai nga we na fai he taimi na nau kei malohi ai mo mea ko ia o kai ke whaala ko ilonga ka kai hange ko ka loea mo mea ko ia o ko respect pe ki nau tolu ka kono uhinga ko o ko lea pe ai ko ke hene si tau tohi mai loto pana uloto pe ke whanonga mai ki hen pati utok share a video ko ni ke lava whanong ki ai o ku kai o mahene o moia ka ko respect pe ne ngahi ngawe lahi na ni toko nia ka kai tonga toko lahi no sila ku alo he taimini ke mea ke matu o tua mai tangata eiki koe ni pa ko ku kai ki wanga ilo ko hangi koe ni mahana mo feo hi mo toli ha mea na kai ki feo hi awe mo tangata eiki koe ni mahalo na toki friend pe mo awe mahi whalai vi pa ko vale ne tohi mai loto ko mea na hoa whingai ki ulai vi ha ke mea ke whahatala noa koe ki ai ke lawe tangata eiki o sio lelei mai pane ilo pane whanongo he ko hono o hinga uia neongo po sili whake tau te aia Ellen ka aku kei aku continue on he koe totongi koe ne paanga mo mea koe money laundry ia he koe ate ono mano me fe ko haina ne ate ono mano e whakate tenga ki nau tol he kau investigators ke nau lava vete hia iai. Paka aia tu kong nau loi e lie detector ki nau tol. Koe nau ana to ki loto koe nau kei osi ngai popula nau to ngai case koe koe ko osi tan. Within 2 weeks ku nau e lai pilisone. Aia te whato toro lewa paanga ia he koe mea koe whakapote waki. He koe paanga ono mano mefe ia. Ko hai hatahe ono mano. Koe futaha kilu e valu mano. He o atu ke whai ako no o tā. Ko futa tongi lahi pehe e mana e whakaukau e tō tā koe nang kia pānga. Ke opo tā ke he mate os mana uta o liha whito, he? Kai o atu ia, o atu ia o whai fo i ngā ue, i he lalo camera ai parking loti, ai camera koe ai federal. Sio ke whakaotua e ngahi mea lahi, he? Ngahi mea ko tō peu te whai hala. Iyo, alu peo hala. Pea ko hange fo ke mea ko ia ku ke ko ilo fo ke o ke tu ko ia he tu ko lo to mali ko au o ko tampe ko hau ke americani o ko tu fo ka manti tau no fo no te mokala tu tau atai na ke tau paanga mo tau mea ko to toa pea ko fai to ton pe fo ke tau fo no ana tau tol tau no fo fie mali ko mea pe tau fai ke to tongi e tau state tax of California pea to tongi e tau federal tax. He ko pau ke te totong he tau kotoa paka pau ki te lava totong ko te arrange payment he ko me fo tau puleanga i tonga he kai ke ngata mantu tau he puleanga whakatui pa koe ngahi culture ia tau tolu ko ngahi ka venga pe ia o fonua talu me tuai ko hinga ko kawa wia ki whakate mukalati ko atonga he ku iai hono fo i le lei o na ia ai ke lava ai e ase mea ko toa ki tua pa ke whai halai. Ko via ko i whakai tangata. Ai o ko ki loto whare area. O kai ke oia whai e mea na wo ko ki ai. Kai oia to e whau oia
Kamata ke nau ala tuku na ula ki whae na to ekonomika e tu ainu kokai futon tupe koe ne taimini. O tāna ki paanga he koe tā, koe paanga ia koe mea ia o kuliko mo uli. Ai paanga ia hono whakaukau ia ki atamai kovi. Ka paolewa koe o ki whalele koe mea ko tokanga uia koe ki ai. O koe kia hano mau mau e whakatemokalatia. Koe mau mau ia i he tangata. I he toko taha koe o koe kene mau usia. Mea ko toa pia ku hano visone. Nai pe tau visone na tau o mai koe mei tonga. Koe visone ko matua ke mau o mai o. O nofo lelei, kai lelei, nofo whale lelei, pia mau wako. Na visone ke hea ko koe mea make a difference, eh? Pia kai koe ke mau o mato tokanga fu ke ngawe. Po ke whae ngawe ke toko ni o matua tana na ko lelei tonga. Moe pa mau hawhata, moe angles, moe aunties. Pea mau hao pea nofo e fo i mea ko ia, kai ke whai hawhai katoanga ka mau no pea fo i tau mua ko ia, ai mau nofo lelea ko he taimini. O ku sai pea temokalati ia te ia pe. Ko nau tolu ko nau o ngā we i koe whalea lea. Pe ku nau temokalati, pe ku nau hou eiki, pe ku nau whawhepaki, pe ku nau peki, pe ku nau ha. Koe kovi whawhai tangata e nau o koe ke whao e nau asenita, moi whao e ngahi lao ke whakapasi, ke whakalele a ko tau pure anga. Ka ko awe ko whakamalo ke ngai mea ko toa pe, nengo ko ilawe o ta tu ke pe, iho tu ia koe a awia koe me mea ko respect pe awia tu ia kakai ko toa. Mea o koe ke usa ia, mo kata ki iai, ai tu mai ai kau patoa, o whaka liko likoi, ai te mukalati. He koe patoa ia, koe pate mukalati o tumotua ngā ofa. Ka koe te pehe pe ki ta ia koe te mukalati. Ha ko Britania, o ku iai Royal, o ku iai te mukalati ai. Ia nau tolu. Pa kulere lepe pule anga ia. Ko tonga koe ki whanua vale vale. Ka tua tāpe te mukalati ia he kono uhinga e benefit o tau whanua. Ka iai ha ki aruhake te mukalati ki o lunga tau whanua. E benefit a tau mengai whanua wha te mukalati. Hange koe ko Amerika. Ko ene pehat ke o mai whama, ke o mai ko ngau he u whama koe na California. Kai ke o mai ia. Kai ke o mai ia. Ta of mai he peki ka mole fu whainga maari e koia. He kai ke ta tau e oi ki Australia mo New Zealand koe o farming koe ai o whakasisino. Kai ke ta tau mo mai ki Amerikani. Kilo ka pana mai ki Amerikani. O nau nofo nau tohe whale lele. Pau ke meet ia pa mo requirements. Ke ai e hita. Ke ai e ufare kaukau o ku maa. Ku pau ke sive o mea kotoa ia. Nau whaka amau ke si o mea kai tonga ki hen. He te nau nofo lele. Pa ilo e nau paanga alu ke panke. Ospa nau whako nau whonua, hau e nau sili ni kotoa. Koe ki hangi te whanonga ke whihanua, ke tae wahe o, mana tui koe ngai whamaya he ni koe awe nau tau ki ai, pule anga ke make sure o nau wahe, o ku sipi mo i lelei ki nau tō luaina nau puke, o nau kai maa kona, nofe ufale lelei, o ku iai mo ngai whare kaukau, mo ngai toileti, o ku maa whakatatau ki he tawanga koe tau nofe ngai whito. Koe whai mea nau loto mamahi ai talatu koe ke o atu, ke nauhanga o atu he wakapuna ai militare ke o atu kakai koe mihen ke awe ki tonga. Nau ta off mea nau tolu koe a tamate e pe fo i monu koe ia koe ke whama. Ka nau whaka mo ke nau o mehena me ilahi pesi o mai kakai no fi California. Wiki e niku nau ofo ko nau ngai family. Nau o nau tolu e hange koe lau, nau lapo kume nau ka, toko ni ipe ngai kautala lai ko ilo mau fitu. Koe salad of the world, i he ni pe moe ngai mea pehe. Koe ngai mono ia pehe nau whaka amu koe ki ai. Koe mea koe ko teke whaka te makalate, whaka amu ke ha mono ia, ki he kakai, ke ki tonga. Moa whinga whanga maalia mea ki tau tolu. Ki laka pana e hoko mai koe ni ai ngahi, ai drugs koe ni tonga, ku tau ki whaka te makalati maa lohi mai. O si ala to Amerika ka nau tolu. He ko te ai drugs ia he whanua hake uta ngai matatai ngai otumotu. Koe whoke lawa ta Amerika ki ai, o nau oange mawhai ko ia ki Australia mo New Zealand, he ko nau ai Commonwealth, ke na tokanga ki tonga. Kuna pakasio ke kausia ina, koe mea ko usio koe ki ai, pia tokanga koe ki ai, kausia ina na whalawalawe nau ngai fuwaka anau toli ai tonga. Koe nau ngai fuwaka leo i anau toli. Ngai fuwaka koe aku tau holo ai. Masi, koe nau omi koe hange kong nau whaka tuu tamai na toke nau maua tonga koe ki to tongo tau fumo ua.
Kai hange koe lau. Mahala e ata wawa ua manau tolu ke lava e mo ua koe ni koe isia ina kau koe kai he koe mata i ko ula ia a tonga a wawa. Ka koe hinga ko respect pe ho tui ka ko ho tui a au koe ia pe kwa lato pure anga pe a o ia ki loto he. Ko sa ia ma pe whakapolo kala mai ai mea ka aluat ki ma ai pe ke palanisi te mokalati mo e pure anga whakatui o e whahala e ki ai ka palanisi ai whakate mokalati ke lava ma o tau ngai whainga maari me ngai whanua te mokalati ke langa haka tonga mo tau iloi na ala masi aina ka ki to tonga tau mo ua o tau lava o kore ki ha whanua te mokalati a tonga ke kei tonga i pe a tonga. Respect a pita pe au ia ngahi tui ke he kehe e leni mo i tui a au mo i tui au ka koe mea ko fie ai ta fitau laki pe e o fitau laki pe tau e ko hi ko e ngono muka ke tau mai o whai ta alanga o mo whai no whakamahino mo o mea ko ia ki tonga kotoa mo e kau mui mo e hafua o ku mo one whai keis ko e ni ka inga ko e nunau mamata mai mo one keis ko e ne totongi ono mano whai toko tolu ko ni ke toko taha taha kilo val mano ke ohno ai kono ta te ke pu aki mea nau tolu ko tilila ka ko haia na woko o whakau mea o whakamatala pe ki whewhine me he tuku hawa henga, me he tax department, o ne whakamatala na tautoa, tu koe whenga ki ai, pia whenga ki whewhine ke whai to tone mea koe ke pau ke whohe whonga whohe lao, mea koto koto koe ke ha mea mahana eo ke whakatafa aki, ke uwhihi whangahi who ilai senia koe mea koe ia o kai ke mooni, pia mahana e kalo e ki whewhine koe ki ai a tau a te walo. Kai kehe, o te ha mea ki te whemau ke lea kai Ellen, ka ko whakamaloat ka koe Ellen, ne hoa ko whamaloat ka koe ho lava mai ke ta polo kalama kono uhi ngā koe mehe leti o vai molo. Iyo, ko whamaloat he tu whaimari ke ta toe kala noa ke fo keisi tau pahau he koe mo one keisi. Ko lave ko ni ka nare soni na te hepo ke pōsi tāna te na le soni e te tūtaki me mai ke whakamā. Wanga pepe ne ta auto pe menu sila patā mai ke whakamā au ko ne te ilo ke he keisi. Ke nokta na le soni ko awe ren ko tāta au pe koe nusila na e mo mea nusila. Pea o te ki paari anoa mai ke mea Amerika koe mea e mea se tuolo o koe ki te kau koe ai. Pea ko pau ki whakatotolo ia he SPI. He koe SPI e na nau ngau e ke o ku kehe ai state o kehe ai petuolo. Ko ia na le soni o te whakai mumu a he koe ke ilo ke isi ko keis ko ni ko mo oni. Pea ku lolotonga ngau po pula ke ai kau pepine ko ni kau ke hoko a te whakatotolo ke isi. Ai ko hai na ane totongi ka kai pepine he ko uhi malama na osilea toko taho. Ko ia. Ko osilea a si lolo ilo. Pa ku kei hoko tu pe ko na osna popola na tolu i pirison ai ku na ka ko pau pe ke lea ta hai na tolu o tala ko hai na ane pai. Ko to ton ki na tolu. O te tau toi toka na tau e na no foko i pirison e o ku na tanoa ki nei pirison ko na family o ku reko te na mea ko to ape pai. O ku osi hiki reko ko hai ku ta na tolu. O na te pepe te alu koe ki pirisione pa te talanoa mai ke secret e te talanoa ka ta no. Everything o record i pirisione. Ko ke ila mea kou whakalolo mai me ngaro i te au, he? Ko hi koe paanga tongi tupe, paanga uri koe ni, paanga liko koe ni, mo paanga kai haa koe ni me kau te sapola kumfonua wā, pia koe me si kakai masiva, koe ngai foi mea koe no ku hoko koe ni, pia toi kau ngai mo kau kantiteti na whakapaanga te nau ngahi whenga koe vouti mo umea koe. Hange ko lele iufi koe ki wahenga wha, atu mo fuwaka ta mi sini, kai ke ngata koe paanga e si kakai koe no ku tangi koe me nau paanga. Atu mo ngahi tokoni ke akapu. Makata ngā kau. Iyo, atu mo si totongi ngahi haa koe ni. Mo totongi si kakai akapusia ke si whanau koe na ikuna e nau kai e paanga kai haa koe ku atu koe meheni, he? Kai e iwi kakai. Sio atu kaki nau tolu. Aia koe tau sio atu koe ni. Si kau fili koe ni koe. Iyo. Si kau fili koe na mau tolu koe me vavau lahi, he? He kua nge fok na lea a fili ia ko saya piukala koe ia ai whakafofonga to tonu koe ke palemia. Aia fok koe palani ia o behind toa aia pe ko haipe pe ko saya piukala kai to koe na si aosi.
pohiwa, peko sas pohiwa kai tokone a mea a saya piukala. Ai ku hange ko vava une fai ko pau faasio pe fanki live o ku kosi mai ka te au. Ai fa live mahalo a fe au ki mo atu. Hange kuna palani ko ki vava o aki ko na ma ko paanga ki au ki ai. Ka ko tai mini ku hange ko ha hange ko ha mai ha fu akau e mai ko a tongi tu pepe a mai pe mo patoa ko en ko he kolope mo kolopolo aingo kulupu ko ia ko amerikani ko mautor fuki mo patoa USA mo patoa ikale o fafonua mo ngai me ko ia a mautoli mo tu ata pe mautolu ia ko me ngai me ko ia mo tek fate mo kalati mato kitonga que hai mea koe tutuna se misi ka mau fo pe ai. Mau ka te kina pe mau tole mea koe ia, ka alfa lelei pe ai mea koe ia, ke toki fai pe ai sio ke aho taha walu ko novema. Koe kai ke ha mau fo tutu e taha mo mea koe ia, ko mau hapu whakamama, ka koe fo ikau ni fo i whakamama ni o kuai ai loto honga, hono mai fo i whakamama koe ni. He ka pau na ilo e tilila o kuloi e pusi fua. Osi kai la mai o kape koto e kau amoutolu mo au mo haifua o ku loie mea koe ni kau kui kai o hange koe lau o ku hange ku katamate pe ka hange koe lau he kai ke hau o ne hanga veteke patoa i amerikani pe ne fai mo ngahi mea ta e whakalao pe ane to e kape ka kai kotoa o ke whale tu ia o ke hou eiki pe e kai ke ha mea ia e ku koen ko tau tātai pe ke a tāwalu ke whai koe ai whili ka mata lewa i ngai pōpula ka mata lewa oho ia ke o tā mate ka mata ngai mea kehe kau tau ira pe ko tau tolu na tau tupu he whanua lotu na tukilangi kai ke aha ngai mea te tau hanga pe ke iki o kore pa kua tau whakamole mole Koia ko whakamalat elen kau te haki mea ke to e whewhka osmai ko au ko lava au ko whakamaloat ka koe he ta Ahala polokalama. ko lava e ta polokalama. Malo. Ko ofa atu. Ia ko ofa atu. Malo au pito to e alu pito to e kumaha mehe ko koe mau information ka ke to e hau gen ke ta live. Ko no uhi ngā ke pa hau gen ke ta live. Sai pia ko kau no muka ngalele e ni o ke kau tau no muka ni ka whanua ngā koe no muka ia. Hei pia nau pango nau tau nei Tua whai. kai haa no muka. Iyo. Kapai aha o uta e uta ki hapai o e mea. He ka koe waka o uta o mea waka ke ka ke alosi nohe. Alosi nohe waka he waka. Ilo pe pango. Ofa atu e. Iyo, ofa atu God bless, malo.